Utang, baw. Idisikat umutang nakamamo talangam. Gaputa siyak tay maasyan, inted ko adagos tay kasapulam. Hana ko nagdwadwa ta permi nga kakaasi takitam. Ganti ko nak, sikatay tao ang mapagtalkan. Ado nga sa ukin kariti insap sa patam. Bayadak ton umay abulan, no agsahod nak itikunam. Samo pa ilang pakamakam, as sikatay tao ang mapagpiaran. Gapu da kita yung bagpagam, haan kan a pinalpalagipan. Tatyamok, tasaom kat matakdiram. Ngam idi umayin ti aldaw pinagbabayadan. Bigla kalatan anagawan. Di kapayin masapulan. Kinsyak sapayin ta ilimlim mangam. Tano sarong karan katapagiyanam. Kelaat kalatan nga agpukaw. Nag-message kagayam kasi timbagam. Awang pekwartak, bayadak tulat ta isudeta itikunam. Awang nga rudin digiti sa ungay bagam atakdiram. Dimpayin matungpal digiti karingayin sap sa patam. Tanutunggal palagipan kapay siyak payin te kaguram. Agnadnad payin nga siyakon te kakaapam. Sanak pay lang pinantaan. Ano di katalnaan ipulong na kinakapitan. Kaya mo kasaun siyakon ti agtinag anak kautang. Makonsyensya ka kumatoy na mayam. Inulaw-ulaw nak kinalipata mo nga duwatakat agpagayam. Ipulang mo kumadeta kwarta nga naalam. Taado nga rigat kimbanug ko deta. Iso nga siyak te kaasyam. Haang kumadeta kwarta itipuon king gaputa. Dita pagkinawatan. Tasyak iti nagkamangam, idi awanan di pagtarayam. Taday ito iti tandaanam. Takwarta iti masapulan. Talak na rigat ang mabirukan. Ngamnupay kasta. Hamuntu kumaiyaw awan detan gatad anaalam. Tanusyak ti agkasapulan nga awan to ti pagkamangak. Awan ti pagalak. Tauray kitam. Dito ipasiguradok ting ka. Umay kanturautan, pakamatan iti buli, taunag tapag taengam, tandaanam.